wela video nasibe ya first video Assalamu alaikum. Ara mi hewri ko fola landis ko jawonte parti mo Allah taw har ko jawonte parti mo wombe sibude fodi ay mal e heditibe. Donc on hari mi yewtugo leno hande force vive organisation mabbe wada do hande Belgique do. Donc do andi jama hande noti ke hafe itikero jonno kono ressource o manifestation. Di manifestation yi de me woni organiser do dum wato sikude ko archive. Non. Di manifestation ko fimen e fop meden. Déjà de suti ko on kon feddude kalede me. Jonno suti milliard jona di détourner lagine ko fi men info ide ngandi dum non mais si manifestation organisaka be andata metu berne mengo France ninino yobude Mamadi Doumbouya budi imo yobude Macron budi ni mo yobude kanko Mamadi Doumbouya fino continuer golle makko ne fioto change ko dum inna gente militaire on ko mabe iwa yeso mendo fop no rada ni force fop no rada ni français ben Afrique ko enen woni wermude benini nini base militaire français on nini be cikkale mo buri ko be fala mo cikkude buri ko be cikke modo awa manifestation gona si organisama Belgique si organisama France si organisama Allemagne si organisama Hollande kala manifestation ko organiser hasko autrice si jama on mari ferme kay si ndianna no ari yehe manifeste de parce que dum bonnanta he fuse modu enen wombe ngafu iden andi démocrate be en yaltata do manifestation be jetta kaajer be fellay be fiday en yaltata do dum man goddo jetta finkare fewtina mere non ko mettu berne men o won en hollude ko wadi fédéral be fop mappe e dumannabe fop membre de antenne de force vive fop modum no immino dari wakili enen kadi gina immore darode jonnon si wel sinike o say do organisation di élection di fewndi di wonde arde do si be organiser élection di din ko sa ko be wona be wade de recensement ko quartier ji e ko der Conakry ko ville Conakry ko sa ko be recensement ji be jettata be inna recense do a be recense hali be hande kadi votata e andano bay ko yimbe jam fotobe ko en ebbindano est ce qu'on femme ko yimbe jam photo beni ko ma ebbindano dembe ko ma ebbinal e Mamadi Doumbouya o mo wattade ten yon don ka ko parce que o ciukama o yewtama haadu manni hanki e cianki ko yewtere be yewtine haade be juli vendredi febbi don do julirde Faisal be yewti be ni be organiser election jiri jonno be migitade plan be manipuler en fino be organiser election jiri ene manifestation déjà ene ko wiiden ko be yiw ko pouvoir i manifestation jondi arde do i manifestation jondi organiser kat lagine ko arata ko de balle do wata goto gengo fi mudu e fop meden en trawete o dernier du manado si Allah je o yi hande Belgique o holli kon ka Belgique hande nasama kala be ari do himbe buyari hande do Belgique image gi dum no iwre partout te wulu fi dum do woten ƴeŋɗo immode dartande o gente militaire ko ma gente militaire o yiwa ɗum e nder kala manifestation organisade e nder Europe siko hayso ko honto tigi de immoya surtout siko e nder Belgique yiɗa andi ko Belgique wonda woto goto ñobbujude mum eyi hande malgré ndiyanna ari hecci hanki e nder Belgique kono yimbe ben ari hande noti ke modjano be addi photo di mabbe be holli immode dartono de hoore me o gente militaire wona goto jippoto ko hoore ledo namale ka jippoto do fino wallito fino gente militaire yodo immode wakkilo de no itti o gente militaire de maintenant fi élection ji dinde no organiser de hala élection de dinde tabintine date coupé hara kambe déjà hibe felliti be tawetake dum do parce que en landi ke yo force vive wombe ben ko sente e ko senerde do yobe yaltu be jabale immode o say do manifestation kala ko organiser inshallah min mi luttataake parce que dum andi gote meden no andi voilà immode dartole na jutingo a très bientôt fodi haray no yewtere ji disponible wada ridi mais artre no prochaine vidéo do haray info meden den waldana